le ding pui nam te ka chine la ka lo lom le ve ka chu hei tu na chuanin saisihchhuah kha ka chhiar voi ni na ka ron chhiar le do na I nimina ka ron ama sa zo ka ron chhiara khan ka chhiar ba hla de ulek mai theya I ma se ka ti to chu ka ti zo lo kha ka du sia tu na ka ron chhiar chhun zom le sha manga min lo ngai thlak sak le ula tin aziak tu po kha ro ta sai lo ang khan ka ti na chu mi paruk lai thu zia ka nia ama chawani bik lawa chuan a public tu hi reverend ai chikil luaya ani ta kha kha ani mei zo ka chuan kan han chhiar chhun zom le poranga milongai thlak sak le donya thutla zepti zol nei te shil lok le central sarkar project in mil chhauzel ti kha part 1 na ka ron chhiar don ani a fia lawang ti ka ba hlau rem lo lu tu ka ko om na hi mo chimlam ko chwa tur kong pui ke mmttp te zoram puma oil le gas zon na kalmek te rel lo lut zel te le thil sang sang kan mi zo zol nei te shil lok le central sarkar project ain mil chho zel lain sangka zukwa somnga le pathuma mi zo zol nei ro pui reverend sidar oyan in dawn rap thlak tak lo thlen na mun tura alo soi sai si chhuah milim chen khat poina zikhil nan an lo man thin chu en fia turin ni khatlani sangni le somni hian kan thling thlave ta lol maya sarkar hian zikhil ve turin mintir thla chu ani em lawang chu mo arem lo tu tang kan chhar sun zomange reverend da roi hian saisihchhuah chungchang hi dei ri a lo ziak nge ani ti en du te tan helinga hian oma atia linga ron zoya hei http www ai chu soi ti lo mayang nakina December ninga sang ni le hei du le I englo I takina comment section a khan ka ron da don ya link hi thei chuan o December ninga sang ni le som pakwa khan chiao le chim tui pui Myanmar ne na in kalpo na tur lei bridge do kai na mun tur hi Google Map thon turin email man mo thlak de mai NEC silonga changin kan lo hu to a Google Map le bridge location te po hi email booking kan han changa hard copy le soft copy po thon chwa nga lani chimtui pui le do tura ra man na te chu sangau saisihchhuah sia lam hakha te hi kilometer som pariat chuan sei ha le lungbun tluang ram hakha te hi kilometer som panga ni in sketch map a hian alang chiang viawani ngai nom lawe mo ka jani in larna le zekhel lam ngai twa velem lo abial tu I lal than zwala chuan thu ti sa a chantir tur in ground verification nei pa a kan Myanmar lam unaute han mu ve shim arot na chu abial tu SDOLS a ral te nian chuan kan hnar phal tabik lava ni somthum le pakhat thakhat sak ni somni pahnia leido na tur mun latitude longitude le altitude te kan en fia nu in thluang ram Myanmar chu kan thlengta a chhota a khono tin min lo hma ka atu te emoniti dan thik wang ni mya lavin na rual lavin zon hial kan tok ve ta ani kha kholian lo tak ni ma sila kot thler ero an nei zaw le meya konga changa kailon do ngai khopin kong pui an hlat lomani kan ho tawangwanga atu ka saisihchhuah lam en dik turin zan dar som do na sangau kan thling le thei ta shamani zinka ra saisihchhuah zuk en fia sangawa tuk thwan aya kir le mei tura kan chuak chu thlai lamdar hnia kan thleng thei ta chau maya pangkhwa khutlang hruai tu tina kan kal tur sha in min lo hma ka saisihchhuah thleng min lo zui an du awangin kan kal hauta ani anni zara hian ol sam takin leido na tur mun po kan shat thei pha boka rale lam Myanmar kong pui zau tak an ron lei chhuah chu en kan du ve thunga bungtlang khotlengin min han kal pui le ta nge ani he kong pui hi kilometer som panga vel la ya zaw ani hi zaw takani kong chhuata po boulder an pha me ka bungtlang kho chung phei chu an black top to boka Myanmar sarkar an vice president pu vanchawa malak na ni in an soi ani hian helai kong hi angai pui mo hle me saisihchhuah po hi mani lok khan aron thlo nge ani Mizoram lam atangin pu ngun lian chunga po in alo troi omani ome pu vanchawa hian helei do tur po hi angai pui mo in zoram lam sarkar how tu te po phone in aron bezui de rengti report po kan dong thingsai pia lok bualpui age atangin saisihchhuah lampan hi
BRTP lam unauten double lane in kongpui an ron lai ta muk mai boka chimtui pui lei hi chau chhuah tlanglok Mizoram chung chi a do ani le bokani he lei do na tur mun hi saisihchhuah lei do na tur atangin mu phak reng ani khovel mun sang sang le Myanmar le India ram mun sang sanga omzo fa te hi riru le thlarawa inzom na enge muni chen chu kan nei nge mai ti hi chu phatrual ni in ka shelo chindara kan omnu po in politics le sakhwa kaushan lam hoi zong po in sui khom le na tur atlang aw zol nei ni chia lem lo po kan lo om chhun zom zel boka ni ma sela thuti sa a chan na konga hian kan chinoi in kan dai bo chho deu ri mai ni in alang thlaraw a le rilruwa kan in zom nge deu na turin ti sa a min do zom tu tur lei hi kan mamo hle to ani Singapore President Lee Kuan Yew ti ang hruai tu ro pui hi nei ve ila hruai thla kan la om ani ti erok chu phat rual ani law tuna pat chu na Zorama hian khwa lo war multe se shillok na le central sarkar project a in mil chhauzel ti kha patwan kan chhiar zota a tuna pat chu na karon chhiar chhunjom le ang patwan a khian saisihchhuah lam chanchin reverence dar oyan in donara thlak tak alo thlin na turmun alo soilok mi hlim chen khatten zakhil nan an lo man thin thu kan soi to a tun chuma chuan zol nei sai khu man kumsang ka skwa somruk le pani le somruk panga dei to alo soilok ve thung Zoram kong pui kot chhuah hi marlam ni to lawin chimlam ani to zo kang chimlam kot chhuah hi alo pingang Zoram marlam kot chhuah hi ala pingang Zoram khovel kot chhuah hi chimlam ani to do na wangin song akyap longchol na mun te so in lamang tangkai mang ti akyap ti kha chu enge sit to atinami SITTWE enge omsa kalam thiam cha thin law I alo ti dei to he athu soi hi central sarkar in ati hlothlin chhozel dan lam lo ngei to ve thungta ila patwan na shema sadu te tan ling heta hian no matia ling kharon da vele zel boka chuan kaladan multi modal transport project KMMTTP antia hi chimlam kot chhuah ani na tur a kong sial mek tu chu ani a hedin hmuna hian na po 87% zo felani to ni za somriat le pasari lai zo felani to hi December sang ni somni khan zo man bai se ani atia ni chu ni riat la thum sang ni somni khan Myanmar ram ri zo cha chhuah thleng in PWD ti meng o hawin kan vakala sarkar central sarkar puin angai pui mo zia kan va mu ani Myanmar chunga khong pui le tur chu Mizoram lam atangin an thok chan do na contractor po Indian company ani a chu mi veng tu tur po chu India sipeida ani to bok thlate kan lak puya hei kar khatlek chungin temporary bridge po le kong po an lo siam pai der to ani kong pui siam po kum khat le achan ve chunga pai man tura ruam han ani thumin shila he project hi kum sang ni somni le pakhat chunga zo tumani chimlam hi kot chhu ani tak chep to ani chu ei zol nei te thu soi hi aron thleng chhauzel amin oilo ma sela atakin aron ni chhauzel to a hi ataka ani chhaujak mutu tan chan tuipui lo kha harlu tu kai hemi jak tu te uphen an lo tuipui voin ni tleng pon hei ruwa da sai lo kan ti te heng hau te po hian an tuipui a Zoram hi an vai tak zeta ni ti hi shat ve ni chumo Myanmar president hi February ni somni le parok achanga ni kwa sang ni somni kha India aron thloa ta hian Myanmar nen a tho ho na tur point sang somni le pakwa zi ani a heng zinga te hian sit heng tingen lam le situen timon le longchol na mun sang le Zorin pui ne na in kalpo na te po so soilan ani apoin poi mo deu chu hantar langtai la India Myanmar joint statement during of state visit of the president of Myanmar to India February somni bruko changa ni kwa khan sang ni somni ai chua zol nei shillok na le central sarkar project in milzel tia khan apat china ka chhiar lok lo hi mo ka le ka bochari ka that chelu tuka tunlai de hi ka chhiar lok lo boxya bible ka chhiar du boxya part 1 le 2 khan saisihchhuah le zo cha chhuah a te malak chho adi dan shul kan ati dan kan shoot nual to ani kha chu mi chungchang chhiar ma sadu tan hei ling kan ron da ma sa ling hin ron da ve zela ma se hi
comment section ka dang ka tia ma ro chu boi thak deuh tun chuma ero chang covid-19 lockdown kan man mek la ya fe chhuana lam ve thung kan ron soidon ani in kalpo theilo na tura shidai theu a mitam tak an buai murmur lai in keini ero chu international border tunsom na tur lei buai puin kan lo man hlel ve he thunga helai mun hi reference si dar oya an in dawnara phlak tak alo thlen na mun tura alo soilok le milim chen khatten zekhil nan an lo man chin sai si chu ani chen khatin helo cheina an lo tilak lo to si a sai si chhuah hi cheina ral lian lo kal na tur ani lawang ti pu a soi thei ta bik lo thosi i helo cheina an ti kha chu kan shat vek to kha zoram mi puin mo an ti na sat kha sai si chhuah le a lei do na tur sangau sai si chhuah kong pui sial na tur chu north eastern road sector development scheme sum atanga tho turin approval rang taka mu ani a Mizoram sarkar pu in chak taka mala in DPR fil thwai ani theina turin malak ngal ani Myanmar ram lama chang pu in helai chhun hian kong pui lei zo vek ani to a pavement thole mek ani he DPR siam tura hian abul chan na tel ve nge ka du awangin Samuel Ramdin thara lung lei division le lalram moya SDO na thial subdivision tenen kan intiam rual ani thilmak ang reng deuh mai chu kan kaldon tu ka jing wak na pastor senior pani kumsom riat le pani le kumsom sari pani mi reverend hkil loya le reverend f sangvel tenen kan in mukher kha ani makle zwalta chu fiam thu ti tak dewa sai si chhuah kalpuya ka somna anrem tile zel mai kha ani Reverend Killoy ero hi chu ni somni pani thlali sang ni somni a ina kan len tumin sai si chhuah kan kalhuna kalve a hnial lo thu alo soilok to chuan anua ka ngai to na chon lockdown chung a rei to sia ina antom ning pon chhuah chak na tel ve boxi kha an lo ni nge mai thei bok ani Reverend hkil loi hi Baptist pastor senior thu le hlalama miril le khabuziak le hla phua thin ani a sai khum phai hal hla Zoram Justino ti pokha ama phwa hi ani pastor atanga pension nuwa poen politics tuipuya te zuang lutin lilai thleng chu alu thleng ve manama se politics tuinu inchim piltir lovin a hleu chhuak le theita ani hi Reverend F sangve la ve thun hi chuan hna a phwa tam lem lawa ma se le khabu ero azak ve nuala i taha ka soile du anin omangem o toite kan lo sui le lok anga hai Reverend hkil loya pastor senior a pension nuwa po politics alu tama se politics tu nu azwan ti khak ka ngai dan chinania kalo pomreng chinani ta ka chenela hang ka soi tam ve to lutuka hei ka ril ru tu na ya ron omani tlat mai sia pathiani na magdeu me ke ma party chunga min zwan lu tir dan te ka chenela a shanshanin kalo soi to chinta mi le khabu ka chhiar lai hi chon lo soi wak lawila ka du ama ro chu tuna hi chuan katia mi tha te kan ti telal pa mi kan ti te hi party a kan zuan lu hi lo ngai te hle me katia achan chu India kan om chung chuan ram shwai na tura ram kan shwai don ani chuanin party a kan zuan lu lo chuan party chunga tang lo chuan ram shwai na hna hi anei thei hau lo ani ti hi ka muthiam ve tlat me hi nasale zokina ashan pa in channel danga kala ron soyang he ashan pa in video danga mo chuan Mizoram devolution kan mabak ti ani pathian thu ne na kan ram kalphung vei tak me ni a politics tuinu ero adai ve lo pusang vela ni chumo ni khaju khovela pathian le ram lo thlen hi athupui berani a pastor anga a service lai ai ma hian a pension nuwa hian pathian thu shilina wak chuak nem jok lockdown om lo pheisila chon khoila emoni cruises nei na buai via wanga sai si chhuathi chu akal teu lo mai Reverend Killoyan ati ani chu ni masela chung te po chu chung lam rem ruat vek alo ni zoka kumsang ka suwa somnga le pathum dei to a revenue puin alo mu lok dei to a beram te eng emani zatin se khilna na an lo zuk thlo to alo dik zianem nget turin a hmuna nge me kalve angai alo ni zoka ni chung lam rem ruat adik lu tu kha hi atlen amun thlen thlak ma in Myanmar lama an kong pui le India ram lama kong pui le mek le turte thlirin kan chola Reverend Sida Roren sai si chhuah chungchang a hmu dan chu kan chhiar chuaka
chuta reverend hkil loi azok chuan saisihchhuah theology kamanta ti in ti hian aron soi chuak ta ani pastor dai oyan saisihchhuah in dona rap thlak tak lo thleng tur a soile pastor chhona te in larna hriau lo sarkar khan kong pathum an ron sui fina chu pathianin a ti tira chumi theology chu voina hian research bein kan va chuak ta ani pathianin mihring hne na a soi hi alo dong song tu kha mi tlom te mani se adu huna an hne na a thu puan kha ati hlo thling thin ani ro puilu tu khai hi chu adika ataka tong tu hi kani wang hianin heti lampang hi keima pon ka tui puin wam ka ti pha ani chuan thil hi zol nei te shillok ang takin alo kal dona Burma sarkar dar oil zol nei sai khu ma shelo khan helaya kong an ron laya India sarkar pastor chhona shelo khan chimlam le marlama kong an ron laya helaya hian anin sui fin tlat chu ngai nep the ani lo reng vadik em ka ti mo ngai thatu du tak te po khan lo hi lo sia ula ka channel masa te I ka en non le chang te comment ke en non le chang te oi lo lut tuk zol nei te bible te hearing ve zo ro zol nei te thungo ti boy puimin ti te pon omani chu maro chu ani lawa kha chu comment zong ani chuang lawa pathian thui kan boy puya bible kan chhiara kan tong trai thin amaro chu heng ten pathian dana kalem ti kha kan hria thangai zo kani chu kan thu chhiar te kan thil boy pui te kan thil ti thian pathian dan kalem ti kha kan hria tangai ni kei poka in en na sa thei tuk ka in ngei to thin ka thil ti ko nga te mwal phona ka lo to na te ming chana zong ati khanin kathil ti akhan pathian dan le thupe ka kalem ti kha keima kein en thin ani heya poimo rinna chuani omem nang ma nge in fiaro ti ni khamo zol nei te shillok dan chuan chu thil rap thlak tak lo thleng tur chuan zo fa ti independent a ron siam sak dona hei takhi saisihchhuah theology chu ani ti in soituri ka nga thelo soi be cham la hi nuam lawa milim chen khaten zekhel na muna an lo man chin saisihchhuah reference da roya pu in kum sang skwa somnga le pathum dei to in do na mun pui ruang tam tak le luipo thisin angmaya luang dul a hmu na mun kha ni somni le pakwa milim chen khaten zekhel na muna an lo man chin saisihchhuah reverence da roya pu in kum sang skwa somnga le pathum dei to a in do na mun pui ruang tam tak le luipo thisin angmaya luang dul a hmu na mun kha ni somni le pakwa thlari sang ni somni hian a reverence pui pani te nen zuk fin fi ani thuti sa lo chan chhodan chu kan zuk mu fia theita zel ani chuan zol nei te shillok le central sarkar project in mil chhozel kha apali na part 4 na kan chhiar zom le ange tun tum chu tlarau lam program bill deu bi kani a official program chu soi tham po omlem lo zol nei sai khu ma shillok na nu chui tu le thlan pui tu pu lian ming thanga le senior pastor pension to pani reverend kilwaya le reverend f sangve la ten KMMTTP nen an zen na a kan tel ve chau ni zok an zin na ti na nyang pat tu chun zom na te po ani thei tho bukang chu Myanmar ram chunga po thu ti sa a chan chho ve zel dan kan fashe chianga tuna changa rei lo te a chimlam hi Mizoram tan chau ni lo India mar chakram zong te tan kot chwa ani tur thu te kan va confirm ani ber mai a chung rila lu chil ma in a thu mashwai lam hi lo en masata phot ta ila patwa na khan zo fa te chendara kan om to nu po a tharau le ri ru lama ero kan la in zom thla thu te thu chu ti sa takpo a thun zom la in zol nei te shillok na mil thlapa central sarkar in project arwa man chhodan te kan ron soi to a saisihchhuah a mihlim chen khaten zia an lo khel to thu te po helinga hian chhiar the ni alinga ron da zela pat chu na a ero chuan Mizoram chimlam kot chhuan ni chhomek tur malak KMMTTP thlo chungchang le akyap longchol munte kan hmang tangkai theina turin India le Myanmar sarkar te February sang ni somni thla a inrem na point sang an siam thu te shut kwal ani I akyap ti hi lama ol zo ka enge sitwa ti mi hei chu kalam thiam lawa dik lawang ti te po kalam chu po he linga hian a hmu thai atile chuan pat thi a ve thung kha chuan pat wana I thu khati sa a chan na le zofa ti independent ram kan ni na tur saisihchhuah theology a shilfia na ani
zol nei sai khuma shillok na tuipuya boipui tu berpulian ming thanga zorom khovar ZK biker tuna south van lai phaya zol nei sai khuma thlan mun po cheibol tu le pastor senior pension to pani reverend kilwai le reverend F sang vela te chian pa upa F chasia mache zaral officer lunglei te nen hian hi ahun le ni leng lo zia hi tamlu tu ka chhiara ti nuam lo ka tia kan chhiar kan te utiang zaurin pui zo cha chwa mun kan va thlua India le Myanmar ram chung kalpui ani dan po kan va she chiang ani hei thil dang zia enge mani bel kha tam tu ka ron chhiar kan deu to me don ani India ram lam long thlai atanga zo cha chwa thleng hi na po 90% don tho zo ani to a Myanmar ram lam po hi Mizoram lam atanga lei chan ani a ram rike ma chuan Myanmar ram le project in kol tu mi poimo ta kolnel ajay Kothial Chief Supervisor le Myanmar le India Temporary Palai ni form tour Ministry of External Affairs in arwa tala oma inkom na hun thatak po kan nei theila umaya azau cha chwa le sitwe inkar chanchin le na thodan po chipchar takin min shil ram ria hian Assam Rifle po Captain Ravi Havin an la oma ani po chu kan in komna a chuan a ron tel vea an hna ber poram riven himba ka Myanmar lama sipai zani vel nen he na thok tu contractor le supervise tu te hi an peng ani Mizoram ra le lama cha Myanmar sipai hian kem an nei ve thunga kulner ajay soidan chuan akyap ti tel to tiang lama har atanga paliwa hi longlian akal thaya zaurin pui atanga paliwa hi KM sa pakwa ani a kumsang ni sompasari vela khan kongpo paliwa lam atang hian leichan ani to a mase har sadna sang wangin chunzom hlei thei ani lawa tuna hian India ram lam zaurin pui atang hian paliwa lam hoin an lai ve ta zo kani he na hi kumhni chunga zo turarwa manani chuminua chuan bungrua le thil po sitwe akyap tui finriat longchol na lama tangin alo thleng thei to ang pulian ning thanga chuan helai mun kan thlo chan te chu chip tia rang reng takin cornel ajay le captain Ravi te chu ashila KMMTTP lai ani ma de sangni som January thla a tongtrai na avalan thu le kenga ta mong bu atanga zo cha chwa azukal chanchin te po ashil bok ni somni thakha sangni soma pulian ming thangan zo cha chwa a chimlam ko chwa turla na wa tongtrai nu kum top don che pa KMMTTP hi an lai chanani zol nei sai khu man kum sang ka zakwa somruk le pani de ya alo puan to ataka atuna ataka lo thleng dil mek dikmek ataka lo thleng dikmek ani ti kan han sha chon kolner ajay te chuan mak anti ve le ani na an tho zo a an chwasan ma ngei a thlole turin min soma akyap thlenga kaldan turte pukan soi ho bokani senior pastor pani antel veti kolner ajay na han sha chan thatakin na an tho theida turin pathian mal somna don adu tatlat me ti chuan reverend kilwai an corner ajay chu mal somna din sakina tongtai ta ani hei akoma ko vara om hi ni he tongtai lai ani hi Bible chang kan en pon nam dang te pathian ring lo mi te po hi pathian ni nakmang ani amang the ni ti Bible a bung tam taka kan mu ani chimlam ko chwalo ni mei tur en fiana chimlam senior pastor pani antel ve tlat te hian ngei to na thui tak min nei tir nge ani kainin kan mu le sha te kan au pui ngal borbor ang hi chu an ni ve haulo na in an tongkam le mela pu kaini ai ma thuk zo ka mu fian an nei ni tlatin ka sha chimlam ko chwa ni tur chimlam a harna lo thleng ma sazel ang ti a zol nei tin an lo soi po kha adik chau tran zel ni na lang kumsom rat le pani le kumsom sari le pani lai me ni to si he heng thleng lungle changa le lama an lakal pe ti hnuai lam me ni lawin chung lama po huan nei ve ngei ka ring tlat ani hemi azyak tu hian ti khana ron ti ta kha ti tleng kha tun huna han ka ron sia ranga ale pe ka chuan nakina khwa awar huna chuan ti f thasia ma veng lai lunglei na azya ka chang hang ka ron sia ranga achan churin a hian a thui du de ulu tuka tiang le khabu chiar hi chuan chu ba ka tun tumphei chu hei enge hemi buwa hian chuanin adet ni le thla le khatiang ti neu kha tamlu tuka chiar kha lo ul samwak lo mo so bang chuan mi te punan char peilu tuk lo thaya buti takte mani se kanai na rei to ka lo la char mi alo ta ka char pe thin lo tak en thwa ka hei ko ma mi te hi ka in ka char ka du tok mai zela ang ka char anga kan da vere renga nakina la sha ta tan ti khan
Bible po hi zing ka chhiar hian ka chhiar aplang hi ka da dawn a muni le o ka tia ma ro chu hei record hi hau tak ve a record dawn chan thutte hei enge rimchang mai eng ve deuh hlek te lo nga ya khatiang kha a boi thlak awa hang ka ti ta lo mai ta kina chuanin tuna a ron soi ba hang ke man heta tang hian ron soi chun zom deuh cheu tur ka dei khang kha chu a hran pa in ka ron ti dawn ya milong ei thlak sak le ze ro o chan a top thlengin hei voi kha chhiar che om to a voi thum chhiara zo sham ka tuma milong ei thlak sak le dawn ya le pe ka o